Malaylar, mührizeli harfler ilinde selamlayı bitirdi. Min Əyu yapay, Gülnaz apay bulam. Selam dostlar. Kim beni bilmey, min Ünbay bulam. Min Melike, əsəyim, minin atayımdan, yürke, ölüsəyimdən, olatayımdan. Akıllı kızı bulam. Min azamat bulam. Akıllı şəp yigit. Kustalarıma ağay. Dostlar, Əyuya qalasığına. Rəkim etigir. Dostlarım, Başkurt Alifbahı kitabı boyunca seyahətimizi davam etəbid. Bu alifba yavay tugul, her harifi tutuş bir tarixdə asa, olu bir davur hıyğan bələkəskine aşı kitabdın əsine. Şulay etib seyahətimizi başlanıq mı? Başladık! Ç. Babiç. Şeyhzada Babiç. Konu Babiç. Şair mi? Eyyi, azatlık yersığı, yalqınlı şagirdin ismi Şeyhzada. Familiyahı Babiç, Başkurtistan dövletsizligi üçün küreşte həlak bolğan. Şeyhzada Muhammed Zakir ulu Babiç 1895 yıldın 2 ğınvarında Dürtöylü rayonu Əsən avulunda Mulla qaylahında tuğan. Bələkəydən bilimge antıla. 15 yaşında Düsenbay degan Qadaq avulunda balalar okuta, Qadaq dilini öyrənə. 1911 yılda Üfügə kilə, həm Qaliyə mədrəsəsinə oqırğa inə. Ol mədrəsələ aldınğı şakirtlərdən hanala. Şiğirdar yazıp edebi müzikal kiselerde sığış yahay. Mandalinalar bik usta oynay, kerek iken beyip deyivere. 1914 yılda yazılgan halkım üçün şiğiri şagirdin en güçlü eserlerinin birihi. Ap-ak altın yırdarımdı, yırlamayım danlıq üçün. Yırlayım altın ilim üçün, uz tuğan halkım üçün. Qadirli dostlar, Əyya qalasığının Şeyhzada Babiç uramına rəhim etigir. Bugün meni şol tiplem rəxim. Min hələ oşunda yıllarına, şunda seyir tuyğu. Matur tuyğu, tuğan ilinge, yeringe, yakındarına hüyü tuyğu olmalike. Anime ol tuyğu. Ey kustum, şunla bilmeyin meni. Hüyü ol, mühabbet, yaratı bula. Dürüsün bay, Başkurt edebiyatı klasiki, azatlılık kersığı, şair Şeyhzada Babiç, hatta toprakka bulgan hüyüün de şiir yollarına hala. Bulaytı yol. Toprak bizim anabız, biz toprakka balabız. Qalay matur. Babiç, büyük şair. Tapşulay azamat. Başkurtistan'da yaratıp Gülbustan dip yürütken. Tuğan yerin, tilin yaratkan şagirdin şiirleri bugünkü güngele avazdaş. Qadir dostlarım, tılsımla ağasqa köz halı gıdalı. Buraya gizmi, onda türlü huret tərilinген. Dik bu huretler yavay tugul, Şeyhzada Babiç'tin bildəli şiirinin kodu, askısı olar. Ya, ulağı da eyti gıdalı? Oho, bunda nıqqıyın. Üçte nimenen başlayız? İşte baştan başlayalım. Şoy mu? Tak. Melike, bu nime ol? Emin bilem, Başkurtistan kartı. İyi şol. Tak. Abıl? Bu Güldər. Güldər. Bu nindey seske? Sümbül seskehir. Sümbül. Abıl, bunda nime? Attar. Attar. Təbiğət, şulay bet, tağlar, Başkurtistan təbiğəti. Başkurtistan ta. Abıl. Nurbustan. Nurbustan, iyi. Abıl, bu bitin. Abbulat. İyi, bizim batırыбыз. Ural batır, evet. Ya, ulağı da eyti gidince ninde şiir turağında hüz vara? Tak. Başkurtistan, Gülbustan, Sümbülistan, Nurbustan. Dürüst mü? Dörüt, artaban. Min bilem bu şehirde. Şunda doğar, şunda üsken. Başkurt. Başkurt atlı arıslılar. Oho! Şef, bir pişti. Eyde git, Kadir bir gelip qavatlayın. Eyde git. Başkurtistan, Gülbustan. Başkurtistan, Gülbustan. Sümbülistan, Nurbustan. Sümbülistan, Nurbustan. Şunda doğan, şunda üsken. Şunda doğan, şunda üsken. Başkurt atlı arıslan. Başkurt atlı arıslan. Babiç, zor harften yazılan. Zor
Тағы ла исем, фамилия, күл, йылға, тау атамалары гел зур хәрфмен языла. Вәт. Достарым, хәзер хүддәр исендә хүддәр дигән уенды уйнап алайык. Шәйхзадә Бабич дигән исем фамилияның исенә нинди хүддәр яшенде икән? Кемегез күп һүз таба, шул йомры баш була. Яңа һүзде әйткән һайын, их дип өстәйһегез. Башланыкмы? Бәйе, башланык. Кем беренче? Мен беренче булам. Әйе. Зада. Их. Шәп. Әй, их. Мин. Шәйх, бай. Их. Хәзер мин дәвам итәм. Ай, Айзада, их. Хабиб, аш, шунан баш. Ура, мин иң күп һүз әйттем. Өнбай, йомры баш. Әйе, мин шунда акыллы. Хәзер ошо матур һүзләрне бергәләп кабатлайык. Әйдәгез. Зада, Айзада, Хабиб. Кеше исеме. Шуңа зур хәрефтән языла. Тап шулай үскәндәрем, хәзер һезгә шундай эш. Азаматка аш һүзенә 2 ижек өстәргә һәм сәпәкә әйтеп ошо һүзне ижеккә бүлеп әйтергә. Мәликәгә бай һүзе булган 2 мәкаль әйтергә. Өнбайга баш һүзен берничә мәгънәлә кулланып һөйләмдәр язырга. Я, эшкә тотындыкмы? Әйе, ой авыр була. Акбур. Мөмкинме? Рәхмәт. Азамат, Мәликә уйлагы дәмегез? Кәрәк була, мин һезгә ярдәм итәм. Афарин, Өнбай, бик матур һөйләм яздың. Һөйләмде язып беткәч, адагына нинди тыныч билдә куябыз? Нөктә. 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 Yazып bittикме? Әйе, нык авыр булды. Я, кемгә беренче башлай? Азамат, әйдәгез беренче башла. Аш, ка, бак. Афарин. Аш, ка, зар. Афарин, бик матур итеп эшләнең. Мәликә, әйдә һине тыңлыйк, мәкальләрең әзерме? Әйе, балалы кеше, бай кеше. Байлык бер айлык, акыллы мәңгелек. Бик мәгънәле Бик мәкальдәр. матур. Афарин. Өнбай, баш һүзен нисә мәгънәле яздың? Я, укып күрһәт әле. Так, әйдәгез. Яланбаш йөреп, башым өшүне. Батырды ырыуга баш итеп куйдылар. Һәм һуңгыһы инеш башы шишмәлә. Менә бит, Дөресме? калай матур һөйләмдәр язганыгыз. Рәхмәт өсегезгә лә бик матур итеп эшләнегез. Афарин. Аварин! Хәзер бөтәһе белгән шәп бер тирәткесе әйтеп алайык әле. Чабан чемпионатта катнашып, чемпион булырга уйлаган. Чабан чемпионатта катнашып, чемпион булырга уйлаган. Тагы да шәбрәк әйтәбез. Чабан чемпионатта катнашып, чемпион булырга уйлаган. Азамат. Әйдә кәлләре бултырма, әйдә кабатла әле. Чабан Чабан чемпионатта катнашып, чабан. Ой. чемпион булырга уйлаган. Шәп килеп сықты. Чемпион чабан нинди һорауга җавап бирә? Әйе, дөрес. Мәликә, чертеж, чебурашка, чупа-чупс дигәндә нинди һорау бирәбез? Хасан. Нимә? Я? Нимә? Нимә? Дөрес. Хәзер ошо рус теленнән ингән һүзләрне бергәләп кабатлайык. Безгә ошо һүзләрдән берен һайлап алырга кирәк. Кайсы һүзне һайлайбыз? Чемпионмы? Чемпион. Ярар, килештек. Әйе, бик матур һүз. Дусларым, уенда хикмәт диләр. Хәзер һезгә чемпион һүзенә бәйле хәл вакыйганы уйнап күрһәтергә кирәк. Әйдәгез, башладык. Бер, ике, бер, ике, бер, ике, бер, ике, бер, ике, бер, ике, бер, бер, ике, үч. Бер, ике, үч. Ул башымды әйләндердегез. Югырмәгез әле. Өнбай, тор, кызым бар, югыр. Ben
Yarışkanlığa hazırlanabiliriz. Yuguru boyunsa. Önbay, nende kitap okuyum? Bana qara, nese gitip yuguru boyunca Olimpiya çempionu bulurga öğretkenler bunda. Buna? Çempiyon bulursun. Sport menen şöğürlenirge gerek. Yok, mening yalqav kile yugururga. Men sportman şugullanmagana çempion bolgum kile. Buna, o'qib o'tam da kunigidagi sizga ko'rsatam. Ah, buna. Hayda, birgalab ishlaylik. Hayda, turg'in. Tak, hayda. 1 2 1 2 1 2. Şu an artaban sukaya o'tar. Hayda. 1 2 1 Of! Arınım. Kalp öttü. Kitapta yengilgene aytып yazılgan kıvıgını. Önbay, çempiyon buluğu yengil tuğul. Şulay şul. Nık havır. Kara terin sıkkansı tırışırga gerek. Şulay şul. Kilişem. Nesi kelip sıktı Gülnaz apay? Şef uyanığım. Dostlarım, Azamat, Melike, Önbay, ninde hülemdar hüzbeylenişler kullandı. Eydegin birgelep qavatlayık. Heydegin. Kızlar malaydar, tırış buluguz. Şul vaqtda maqsadığızga yengil erişirhegez. Şulay etip dostlarım, bugünkü seyahatimizde Başkurt Alifbay kitabının ninde harfine tuqtaldık ali? Ç harfine. Ç. Babiç. Şeyhzada Babiç. Başkurt halkının büyük şahısı Şeyhzada Babiç'tin icadı hem turmuşu hakkında tuğlu metrli Babiç nefis filmi düşürüldü. Filmnin rejissörü Bulat Yusupov, töp rolde aktör İlgiz Tahirov başkara. Üfüle Babiçka zor heykel var. Әйе, bundan bir nese yıl elek teleüzek yanında Şeyhzada Babiçka koyulgan heykel nık büyük. Atağıla Şeyhzada Babiç mandalinalı oynagan. Menin de oynagım öğrengem kire. Melika, eyse birge öğrenelim. Kıska gına gümürü esinde yanıp, yargıp yaşı azatlık ilsihi, yalqınlı şağır Şeyhzada Babiç. Şığırları minen мәңгілікке халық хүйеуін яулай. Babiç degендегі ç üni tartınkı ün, tartıp etile. Әйе, әйдәгіз біргелеп қабатлағыды. Әйдегін Kızlar malaydar, bulasық чемпиондар. Әбізге құршашырға вақыт етті. Мұғжизәлі харифтер елінде ұсырашқанға тіклім. Hoşçakalın.